King lagyoning ipa, ang poning anak ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Diyos sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kaya ko ang timurin. Kapatad, adwan taking ginuing pakaluluna, karing ke katang kasalanan. Yagkas tayang ining yagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos amayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip amanwat dapat, at miyay liwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ang pon santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutang. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sana, king bie alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Kaniting misa yabe talak ng kagatang panalangin, ding kapatatang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan, king Barangay Santa Rita, lalong-lalo na ring officers and members of the Chapel Pastoral Council, karin king Santa Rita. Lalong-lalo na naman ding pamilyada ri John Barawid, Rodel Punsalan at Herman Peña. Magpasalamat siya naman Cesaria Guevara king tinggap ng regalo ning bie, regalo ning kebaitan. Pakipangaditaya naman Walter Isip king kayang special intentions at Antimurin Corazon Perez king kayang ating kayang pamilya para king guidance and protection. Pakipangaditala naman din kagatang kaluguran mayang ubye di Jelin Franco, king kayang 40 days, Jacinta Martin, Jesse, Pedro, Antonio, Isidro, Russell, Antonio, Rowell, Virginia, Feliciano Sr. at Jr., Lucia, Reynaldo, Milagros, Bonifacio Sr., Mike Clemcy, at ding sablang kaladwa king purgatorio. O Diyos, sa bukod ming Ginoo, ipaintulot mong aluguran na ka ning balang metong ke kami, kambening meto nga pusong milalablab, meto nga kaladwang masigasig, ning matenaka na pamisip, at alang kupas asikanan, uling ikaing Diyos at ikaing minunang dinugod ke kami. Ipaintulot mong akilala miya ing larawan mo, karing kapatad mi, at aluguran mila antimonong makananon mong kaluguran. Bustan mong itiyeng daon ay katula mo at munye ligaya keka, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapot makiramdam, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning Deuteronomio. Moises, nganak hing balayon. Tumakot kayo, king ginong kaya kayong Diyos, tuparan nyo ring kayang kautusan, karing sablang aldo ning biyeyo, at ding kayang palatuntunan, at kautusan, at iruko kaya kayo, king aldo witi. Antimurin, ding anak yu, at ding maging anak do, ring anak yu, ban kumaba ko biye. Inya makiramdam kayo o memalen ning Israel at mamintu. Kanito, mipakayap kayo at mipala kaniting labwad amamagos, kinggatas at pulot panilan. Antimo ing pengako ning Ginong Diyos karing makatuwayo. Makiramdam kayo o memalen ning Israel. Ing Ginong kaya katang Diyos, ya ing bukod Ginoo, at luguran ye ing Ginong kaya kayong Diyos, king mabilog yung puso, king mabilog yung kaladwa, at king mabilog yung sikanan. Eyula kakalingwan, deting kautusan, nasasabyan kong ngeni kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kaluguran da ka, O Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka, O Ginoo, iko ing kakong sikanan. Kaluguran da ka, O Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kako ing Ginoo, antiyang batong maragul, ae maugun. Antiyang kutang matibe, ababye kaligtasan. Kaluguran da ka, O Ginoo, iko ing kakong sikanan. Ingka kong Diyos, batuyawaring pagsantungan, amaglualo kako, at antiyang kalasag ko. Puriyan niya ang Ginoo,
nga kung kukulisak, at miligtas ko kareng sabla kung kasalang. Kaluguran da ka, o Ginoo, iko ingka kong sikanan. Ingka kung Ginoo mabiyeyo, mi puriya ingka kung batong santungan. Ing Diyos at talapagligtas ko yang purian, mga ragula tagumpe ing pigkalob na kingkeyangari. Papakita nane ning manatiling lugod ing keyang pinili. Kaluguran da ka, o Ginoo, iko ingka kong sikanan. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Kapatad, ding saserdote, lalam ning matuang kasunduan, dakal lang misasalisi. Uling may nga matela, at era asundo, ing karelang tungkulan. Dapot Jesus, mabiyaya kapilanman, at eya miyalilan king keyang pangasaserdote. Uli nito, agyunong ikabos, ngeni at kapilanman, ding sablang lalapit king Diyos. Kapamilatana, uling mabyeya kapilanman, ban mamilatan king arapaning Diyos para karela. Jesus, uli nito, kailangan niya maging matas tamong saserdote, ama kaybe king kekatang kailangan. Banalya, alayang kasalanan na anuman. Makakayalilwaya karing taong makasalanan at mitat taluktok yang matas paking banwa. Ere kalupa ring aliwang matas asasardote, e na kailangan ing midaon niyang sakarapisyo king balang aldo. Muna para king kayang sariling kasalanan at kaybat para karing kasalanan ding tao. Mi daw niyang metong mong sakripisyo, misan mo at para karing sabla, kanitang idaw na ingkeyang sarili. Ing batas ng Moises, tutuldo yang taong may na, ban maging matas lang saserdote. Dapot, ing matas a saserdoteng pengako ning Diyos, kambening metong asumpa, adinatang makatauliking batas, yakabot ing anak, asakdal ganap, manggaman king alanangga. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan, ing mayap pabalita. Ing ginumanatili yakke kayo, At kaya ka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Ing metong karing eskriba, linapit yakang Jesus at kitnan ne. Isano ing peka maragultiling kautusan? Meki bat kay Jesus, iti yung peka maragultiling kautusan. Makiramdam ka, Israel, ing ginong kekatang Diyos, yamong bukod Gino.
Luguran me, ing ginungke kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Ining kadwa, luguran me, ing kalupa mong tao, anti mo, ing kekang sarili. Alang aliwang kautusan na migit pa, kareti. Nga naning eskriba, tinod ka maestro, tutuing sinabi mo, metong nyamoing Diyos at ala ng aliwa pa subali keya. At inglulugod keya king mabilog ng puso, mabilog ng pamisip at mabilog ng sikanan, at inglulugod king kalupa ng tao, anti mo inglugod na king kayang sarili, may gitaulaga kesa king sablang ain adurulukan at adiwapang miyayampang. Apan singa ng Jesus, king iting lalaki, biyasa yang makibat, inya sinabi na kaya, eka marayo, king pagarian ning Diyos. At kaibat na nito, ala ng mengangas pang mengutang pa kang Jesus. Ing mayap ng balita, ning kegatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, lukluk tapat makiramdam, king humilyo. Maya pa abak po, Mayap abak din po among. deng magaral anyang elementary o magaral anyang uso la pa, balo nung ngeni uso na la o uso la pa, kareng anak. Itapong magumpiseng klase, deng anak magdala-dala lang notebook separated ya karetang para kareng subjects da. Ausan de po Islam book, nga tatandaan nyo po retang Islam book, ne? Ating kang filapan ka rin. Itang tauling dili, ating pong makabili ka rin moto, nga na. Moto. Nanuya ing moto mo, nga na. Moto. Anyang muna kaya pong nga basay tayo, kaya intigyan nanin buri na sabihan ng moto. Kay ba't kitnan kitang magpapilap, sabi na, yung buri ng sabihan ng moto, naduyay tang prinsipyong isipan mo o motivating factor para keka na iyang maging bala mo paralan ning pamipiye-piye mo magumpisang ngeni ang gaking mateka yang maging kekang motivating factor mo anting tao. So, ngeni, kabang isipan kita, sabi ko, kasalukuyan, ang gako muking milalabas, ngako. Nano kaya ing ka na kong moto? Sige, ngako, misip ko pa nung naning moto ko. Saka kunya mo balikan yan, potang aisip ko ni ing ka na kong moto, ngako kening kakilala o kaklasing magpa-fill-up ketang kayang Islam book. Anyang kay, misa natin ko nga basa, kung natatandanan ngayon, nung nino itang sinulat, o kanino ya original idea, na anyang abasa kita, mitanam ya keng isip ko, meging motivating factor ya king kanakong biye. Nya, gewa ke pong moto. Iya kanako, original, pero yung meging moto ko. Nano ya po yung moto ko? Ya pinitang makaniniya pa nga sulat nga na, man is the architect of his own future. Man is the architect of his own future. King Kapampangan, ing tao yung gugulis, arkitekto yang gugulis, king kayang kinabukasan. So, pintalan kitang kaklase, ating Islam book, sinulat kay Karin. So, pekatandanan kitang moto nga ita. Ang gangeni, ita pa murin ing kanakong moto. Man is the architect of his own future. At yung naging kanakong guide, gabay,
king kanakong biye. Uling paniwalan ko, with the help of God, ako ing migulis. Ako dapat gugulis king pagnasan kong kinabukasan. Nya kailangan din kanakong choices, din kanakong decision making, kailangan ko pong check pota ela makayak pang ketang pagnasan kong tagumpeking biye ko. Uling ako kasi ing gugulis king kanakong kinabukasan, king kanakong maging future bilang tao, bilang talasalpantaya. King kekatamo pong papatanda ng Moises karing kayang kabalen nga nang sa menabilin king tauling bahagi na ning ibang ning mumunang pamamasa yula kakalingwan deting kautusana asasabyan ko ngeni ke kayo. So inumpisani kening makanining uling ini every day 3 times de-declare deking sarili ra. Ne, uling yang motivating factor de yang karelang moto king biera 3 times dapat panereng sasabyan o ini po ing sasabyan da every day 3 times nga na makiramdam ka o memalen ning Israel ing ginung kekatang Diyos ya ing bukod ginu at luguran niya ing ginung kekayong Diyos king mabilog yung puso, king mabilog yung kaladwa, at king mabilog yung sikanan. So, ito, every day, 3 times, siguro, kagising daning ngabak, bayo la magto, ang popong bayo la matutod. Sasabyan daily. At balo yung pong pati retang pilakterya, ngara, retang pilakteris, retang karelang borlas daring karelang imalan. Balam retang bito-bito karing imalan da, ang popo karing kopyara. At deta po king kilub na kanunita, makasulat niya po ini. Bang kanita, itong ikit ditang borlas sa ita, ay isip din na yapining karelang moto bilang piniling balen ning Diyos, chosen people of God. Dapat panereng tatandanan nini. Nya kikekatang ebanghelyo mengutang niya ing eskriba. Bakit? Ot kukutang ne ing makanini. Nga na, isano ing peka maragul diling kautusan. Ot ko kailangan ing ikutang ita. Kasi pin, ding kautusan, ilaring karelang maging motivating factor king biera, king relasyon da king Diyos at kaparang tao. Ban kanita, iyang maging sangkaning karelang tagumpe, muke tiking nyato pati na karin banwa, pati na king ausan tamo po ngeni banwa, pero kanita king lumang tipan, lalo na king libro na ning Genesis, ausan depong paraiso, paradise. Nung karin binilino ring minuna tamong pipumpunan di Eva ampoy Adan. Nya mitabila ka rin uli na pining pamikasalada. Anyang ini, ginawayang batas ing Diyos karela. At ding batas pin, anyang i-analyze doretang apulong utos, masyado lang miracle. Miras la pong 613. Detang do's and don'ts. Negawan mini, may gagawan nini. 613 la po reta. Jesus, which is the greatest of all the commandments. Ing pakibat ng Jesus, love God, love your neighbor. Love God, love your neighbor. Ne? Love your neighbor. Nyalin to yung cross. Nya, ngini, burikeng i-emphasize ing sinabi ng Moises king mumunang pamamasa. Uling ing sinabi ng Jesus, dinina nung differences dening adwa nga ng Jesus. Mekibat kay Jesus, iti yung peka maragul diling kautusan. This is the first
the greatest of all the commandments. One, yapin ini nga na, makiramdam ka Israel, ing ginung kekatang Diyos, yamong bukod ginu. Kaibat, kalupanin kang Moises, luguran me ing ginung kekang Diyos, king mabilog mong puso, mabilog mong kaladwa, Yesus at inyong digdag. King mabilog mong kaisipan, ini alayo king kang Moises. Mabilog mong kaisipan at mabilog mong sikanan. Buri keng emphasize sining lugut king Dios. Ing lugut king Dios, nung lawen me, buri na, when you love God, the whole of you. Ne, tang lulugot ka, at tang buong ika. Alwa mo itang paminsan-minsan kaluguran me. Ali, kailangan the totality of yourself. Nya pensa lewen me nga na puso, kaladwa, kaisipan, sikanan. At yulangan ken ding kay katamo pong pangataw. Ing puso mo nano half-hearted heart ya, kapit naking nga pong Ginoo, kapit naking kapara mong tao. Buuya ing babiye mo king nga pong Ginoo, mabilog mong puso, the whole of your heart nga na. Ne? Ning kay nga koping mamusi ning karetang sisimbala mo po tang birthday da, ne? O kaya sisimbala mo po tang simbambengi, ayan, malapit na naman po yung simbambengi, dakal no naman po rin simba kanyan, ne? O kaya sisimbala mo po tang alimbawa Holy Week, yan, Holy Week, darakala rin sisimba. Pero itapin, retang ordinary day, God is forgotten. Itang pusura, talaga totally dedicated king apong Ginoo. Mabilog ng kaladwa, the whole of your spirit, your soul, your spirit, makafocus siya king apong Ginoo. Nga na, mabilog mong kaladwa. Kaisipan na uling yung motivating factor mo ing kang lugot king Dios, anya kailangan ing isip mo makafocus siya king apong Ginoo. Iya mo kabud ing luguran mo. Nga na, kaybat mabilog mong sikanan. Ing kang the whole of your power, your strength is dedicated to God. Yan ing check tam ngini. No anti ing lugod mo king apong Ginoo. Potagalang agyuming paglibe king haliwang bagi. Paglibe me king simply at mga lating bagi ingapong Ginoo. Nyaning kay mi papakaili ko po at ang ating mangumpisal. Nga nakanako among ko po makaing meka simba. Nanong sangkan bro o teka makaing meka simba. Kasi po may busy ko po king obra. Buri mong sabihan, 24 hours every day, 24/7, magobra ka, nga po. Ini makibat kanita. Buri na sabihan, talagang totally dedicated yaking pamagobra na, may kalingwan niya, ingapong Ginoo. Nya, alana, kelingwanan na, ing pamagparamdam ng lugod, kingapong Ginoo. So, iyan po siguro ing paki-check tamo po ngayon, Tandaanan tamo po, ding bilang Kristiyano, tutukyan tayo ing sistema daring Israelita. At tutukyan tayo ing sistema ng Jesus. Ing kitang naning eskriba kang Jesus, laltoya pong nung suryan iya ing karelang moto. Anya, every day, 3 times a day, proclaim de iting antikaniting sentence king Biera. Uling ing motivating factor da yapin ing lugod. Lugod dang matindi king Dios. At siyempre, lugod mo namang kaparang tao. Para kang Jesus, muing kaluguran ming kaparang mong tao, nune
Pakyapusan mo yung lugod mo, king kekang kaparang tao, king kekang motivating factor, yapin kekang sarili. Uling kaluguran ming sarili mo, kaluguran niya naman ing kaparang tao. Yan po ing kekatang pakipangadi. Sana mabiyasa tang lugod kalupa na. Amen. Mete at Mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlong aldos sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa makaluklukwa na ning Diyos. Ibang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti. Ban mo kumpareng mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo. King Santa Iglesia Katolika. King pami sa makding santo. King pangapatawad na rin kasalanan. King pangasublidang mieding mete. At king biye alanganga. Amen. Panalangin ning balen. Adwan tamo king Ginong Diyos para kay katamo at para king balang metong ing sikanan lugod. Nga tamong manalangin, Gino, pagkaluban mo king meto nga pusong ating agyong lugod. Ginu, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Ginu, dinan mo keng sikanan lugod ka rin kaparaming tao, anti mo king sarili mi, ban maging mabye ka, busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan pabustan ding paraming taong magsalita, at antimurin ikami, ban maging mabye kami, busal mi. Inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan magobra, para keng ikatimawa ring kaparaming tao, at antimurin para kaya kami, ban maging mabye ka, busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan monye pamangan, karing paraming taong danupan, at manalig kaya kami, ban maging mabye ka, busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sikanan miyatad pamikasundo, karing paraming tao, at antimurin karing kaya kang sarili. Bakang maging mabye, busal mi, inya ngaming manalangin. Ginu, pagkaluban mo kayong meto nga pusong ating agyong lugod. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ayan. Daptan mong mirake-rake kami naman king meto nga lugod, anong no ika ing ipa ring sabla, ngenit kapilan paman. Amen. Lukluk tapo at ikan tatayang dalit para king pamagsadya karengayin.
Talakad tampo. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning ginuiting daon karenggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakadulo, adaon miyasana ing meto nga dalise sakripisyo, para king kapatawaran daring ke kaming kasalanan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatiliyak ke kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayoring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Agyang piktak sila naka ning meto ketawan, sindo mo ing kekang pamaglugod. Ikaing minye kaganapan king ke kaming kakulangan, ika naman ing mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugumunganap eni aliwa ke kami, bistaman eme kilupa king pamikasalami. Birian mo itiban akit meking ke kaming pangataw, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kami, mit mong lugod, kalupaning makapasubali mong lugod kaya, migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tula, ning kekang pamaglingap, ake kaming binating inyang pepenggulutan daka. Uli nito, kambering sablang koro ringangel karin banwa, daralit min kekang ligaya, lain makyabe alantok ng babiye kapurian keka ngaming kakanto. siklad tapo. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita, pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi, pepasalamat yakeka, pirasune at pinyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kanan niya, itiya ing kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makadyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri,
Binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban ketami patawaran, daring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaganak kayo, kanakon. Inianghening gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daround miya kay ting tinapi ning biya at ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay ka. Mapakumbabaming pagumwa mo, kingi kamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakad me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, at i Florentino ing ke kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainaw at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit kimbialanganggo. Ban kaya biya ng Maria, ing Birhenin doning Diyos, kaya biya ng San Jose, ing kayang esposo, kaya biya ring apostol at ting sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kaban ning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo pupuryandak at parangalan manggaman king alang angga. Atintangan kanya-kanyang moto king pie. Paniwalan ko ito. Uling nung alakang moto, bala mo, alaka namang ambisyon. Alaka namang maging kinabukasan na masalese. Niya, itamu bilang Kristiyano, bilang talasal tayo, ing moto tamu yapining sinabi ng Jesus, greatest commandments, ilapin ding lugod king Diyos at lugod kaparang tao. Nyangeni pasawp ta kang Jesus, kapamilatan ning tiro na kay katamong panalangin, ban mabiyasa tang lugod kalupa na ning kaya.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugot mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ing kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kekaming talapangapos. O ginubing Heso Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emos sa babaliktan din ke kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan mo yung pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga, Amen. ing kapayapan ing ginu manatili sa kapilanman ke kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakitampong ngening mikakametong ta, king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing magnasang dalan nakataking siping ning ipana. Anya, tirune kay katamu ing dapat tang maging moto king pamaglupta banwa. Mapalad tamong ngening tatanggap kaya. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamanum, kumayap na ko. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umea ka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana ay paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
bukas po, ing kikatamo pong schedule, uling ausan tayo pong undas king Tagalog, daon king Kapampangan, Holy Week, Holy Week, All Saints Day karing king English. Siyempre po, although yung pamigaganak ka, muna man karing kekatang miyang ubye, anya atin tamo pong atlong misa. Alas 6 ni ngabak, alas 8 ni ngabak, ang po pong alas 5 ninggat panapon. Nandin po ngabak, nanding alas 6, sinannounce ko na kaibat na po ning misa karening kekatang 6, 8, ang pong 5, ding EMD sing maka-assign for that tower, muntala po king sementeryo, i-bless do po rin kay katamo pong mayang ubye. Dininan ko pong particular lugal nung nukarila mag-bless. In-announce kaya naman po na dingabag. Tangini ko niya po i-announce, baka nita po kasi kakarugan da rin ng EMDC, pota mamamuntala sementeryo, balo da naman bawal. Then mo pong EMDC, ila mo pong munta para i-bless do ring puntod da rin kekong miyang ubye. Okay? Eko po kailangan munta ka rin. Na kailangan ng suluan nyo po ka rin. Waling tukyan tayo po ing kekatamo pong IATF. Ne? Pamintuan tamo po ing tuntunan na babya na kekatam. Waling paniwalan tamong makasawp neman kekatam. Okay? Nya, ulitan ke po, itang 6 ampong 8 ampong 5 p.m. 6 8 a.m. ampong 5 p.m. atin pong mag-bless kay balang kay batdaring misa karing sementeryo ding EMD sing maka-assign karing kekatamo pong misa karing oras daring misa nya pakipangadiyo na sana kabang ba-bless doring kay kayong miyang ubye ingapong Ginoo pagkalubne ing kaligtasan. Kaibat po atin tamo pong altar gewa keni, ini po nga kakityo pong altar ini, para karin niya pong kekatang mayang ubye. Nya, starting tomorrow, deta pong bisang manyinding kandila, kingarapan na ni kekatang altar para karing mayang ubye, pwede ko pong manyinding kandila karin. Okay? Emo po bukas, the whole month of November. So, the whole month of November is dedicated to our beloved departed. Anya, pwede tayo pong gampanan, buski nanong Aldo. Importante, ating ko pong tegulaling pamanyanding kandila. Ito pong, siguro, obat man hindi tang kandila king sementeryo. Yan, pisabihan tayo po bukas kanya nita. Nya, ita po sana itagulaling tayo ing kekatang panalangin para karing kekatang mayang ubye. Okay? So ita po ing kekatamo pong gampanan kapag masusyan para karing mayang ubye bukas karing kekatang misa 6, 8 ang po pang 5. Kaibat po itang November 2 6 a.m. ya po yung misa tamo para king All Souls Day. Sana makapangadita mo naman. Emo po karing itang November 1, itang November 2, at yung buong bulan ning Nobyembre. Another announcement po, ing Santa Catalina at inya pong piyestang parangal king karelang patron, ngayon November 25 ya po ing karelang piyestang parangal king karelang patron i Santa Catalina. At atila pong tridoom misang parangal magupisa itang Lunes hanggang Miyerkules. Itang Webis yapin po ing piyesta na ning karelang patron. Piyesta ya pong parangal ne po eya po piyestang sandang kailangan lang magtaw. Eya po makating marilyari ngeni. Pamagparangalya mo po king kekatam pong patron, pasalamat king patron ning kekatang baryo. Antimurin, ngayong December daratang, December 3, atin pong miordinan deacons, diakono. Bala mo, yung maging
stepping stone na ning maging pari. After 6 or 8 months, mi ordinan la pong pari kay bat ning ordination na deacon. Ren pong oren po ring mi ordinan seminarian Justin Ganya Gatus, taga Manibaw Porac, Carloui Lumanog Kabigting, taga Santa Ana, Antimurin, Maverick Angelo Mangalino Pelayo, taga Candabo, at Antimurin, Ervin Justin Candas ning parokya ning resettlement Mawake Resettlement Center king Mabalakat, Gian Peña Sagum, o ini po katamu yini taga Ketiya po king parokya tamu, pero ing Bariura Kenya king San Juan, at Antimurin Jasper Lawrence Canlapan Sanita, taga San Fernando, kanya king parokya na ning Our Lady of Saro Dolores, City of San Fernando. In ordination da po, kanya pong December 3, alas 9 ning abak, karin king Metropolitan Cathedral. Ot, i-announce niya po ini. Bubuysitan ke po na bengi imanang Gian kay king San Juan. Kay in-announce king ke kayo nga ko po ta, biglang-biglating managalan. Nya, po na in-announce po ta, abalo na nitang ating makiburi kang Gian nga ko, managalan niya. Nya, uning kailangan kaya pong i-announce keti. Nya, nung atin mang managalan kang Gian o karening seminaristang mi ordinan deacon, agad yung pong sabyan ka na ko, bang kanita sabi tamong nung nano yung talagang problema. Okay, nung atin mang lolto problema karening biordinan diakono keng December 3. Manalangin tamo. Gino, pagkaluban mo keng bayong kapanayan kaniting Eucharistia, manatili sana ing magligtas mong obra busal mi kapamilatan ning upaya ning kekang dugod, at iyatad na kekami ing tulang pengako mo. Salamat, King Diyos. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat hanggang king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo.
salang bukas. Salamat king 5 siklong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubo. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at